Talakad tamo po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today is the 7th day of our novena to Saint Benedict. Today he is presented to us as the teacher. Let us now sing the 2 stanzas of the hymn to Saint Benedict. Be seated. A reading from the Rule of Saint Benedict. When anyone accepts the name of abbot, he should govern his disciples with a twofold teaching. That is, he should show by his deeds, even more than by his words, all that is good and holy. To those disciples sufficiently able to understand, he will make known the commands of God by word of mouth. But the hard-hearted and simple-minded, he will teach the divine precepts by his deed. Reflections on God's teaching. In the order of providence, we are taught and directed by those whom God places over us. Saint Benedict is deeply aware of his divine arrangement and feels himself called to act the part of teacher toward his disciples. In the opening word of the prologue of his rule, he lays down the conditions for successfully learning the all-important lessons of the spiritual life. First, listen to the prophet. God will never violate, by forcing us to do good, the gift of free will with which he endowed us. We must, of our own accord, turn to him, seek him, incline the ear of our hearts to his teaching, which is being imparted to us by our legitimate instructors. Therefore, our blessed patriarch warns against forgetfulness and inattentiveness regarding our supernatural goals and the means of attaining it. We must never depart from due filial devotedness to our spiritual guides. Second, cheerfully accepts the admonitions. Those who receive the word of God and the admonitions of his representatives in a good and honest heart will bring forth manifold fruits,
or, in the words of the Holy Rule, will run the way of God's commandments and hasten to their heavenly home. Away, therefore, with all thoughtfulness, fickleness, and sloth. Let the hearts of those who rejoice and seek the Lord and praise His name. Third, carry them out faithfully. Between the generous resolve and the actual execution of good work, there often intervenes a fatal inertia, disheartening to teacher and pupil alike. The faithful disciples, so says Saint Benedict, will immediately put aside their own tasks, forsaking their own will, disengaging themselves, and leaving unfinished what they were doing, and carry quickly out of their deeds, with a ready step of obedience, the word of Him who commands. The spoken command of the Master is followed so quickly by the finished work of the disciples that the two seems to merge each other in one and the same moment, with swiftness, prompted by the fear of God and by the ardent desire to advance on the way of eternal life. Let us pray. God of wisdom and of counsel, raise up in your church the spirit which guided the man of God, Saint Benedict, so that filled with the same Holy Spirit, we may seek to love what he loved and to practice what he taught. This we ask of you, through Christ our Lord. Amen. Litany and prayer to Saint Benedict. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Holy Father Saint Benedict, Pray for us. Saint Benedict, man of God, Pray for us. Saint Benedict, man of prayer, Pray for us. Saint Benedict, father of monks, Pray for us. Saint Benedict, promoter of missionary zeal, Pray for us. Saint Benedict, teacher of justice, Pray for us. Saint Benedict, lover of peace, Pray for us. Saint Benedict, prudent guide of those who err, Pray for us. Saint Benedict, helper of the needy, Pray for us. Saint Benedict, spurner of demons, Pray for us. Saint Benedict, patron of the dying, Pray for us. Lamb of God who take away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Have mercy on us, pray for us, O Holy Father, Saint Benedict. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. God, our Father, your Son, Jesus Christ, promised us, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. With confidence we approach your throne of grace and humbly ask that our prayers be heard. Kindly mention your intentions. Prayer to Saint Benedict. O Holy Father, Saint Benedict, blessed by God both in grace and in name, who while standing in prayer with thy hands raised to heaven, didst most happily yield thy angelic spirit to the hands of thy Creator,
and promise zealously to defend against all the snares of the enemy. In the last struggle of death, those who shall daily remind thee of thy glorious departure and thy heavenly joys, protect us, we beseech thee, O glorious Father, this day and every day by thy holy blessing, that we may never be separated from our blessed Lord, from the society of thyself and all the blessed. Amen. Amen. Our Holy Father, Saint Benedict, Pray for us. let us sing the last two stanzas of the hymn to Saint Benedict. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us include in today's Holy Mass the following intentions: Thanksgiving of the family of Mr. and Mrs. Ruperto Dumlao, Do Martin Gomez, OSB, Engineer Adrian Briones, Architect Alvin Galura, Engineer and Mrs. Noli Vitug, Mr. and Mrs. J. and Early Manaloto, Engineer Sebastian Pagco, Engineer Jose Nolasco, Kathy Ifurong, Mr. and Mrs. Noel Nukup, Mr. and Mrs. Domingo Dizon Jr., Mr. and Mrs. Justin Dizon, Mr. and Mrs. Nestor Ibay, Loreto Lindsay, Carla Milane and Caitlin Mary Ibay, Alma and June Espino, Julius Oliver and Mitchell Ibay, Sister Shelo Salgado, Eduardo and Chanelin Espino, Consolacion and Fe Ibay, Frederick Gerald and Mitz Espino, Dr. Lisa Moore and Lizette Shield, Chito Flores, Vincent and Wella Espino, Jeffrey and Let Hizon, Mr. and Mrs. James Carpenter, Dr. Ads Manalo, Mr. and Mrs. J. and Monet Macabali, Engineer Ray Pexon, May and Leng Messina, Bernadette Cheng, Mr. and Mrs. Lito and Glo Basa, Miss Sita Rodriguez, Sunshine Superstore, Mr. and Mrs. Marshall and Glo Macabaluk, Mr. and Mrs. Joybel Leonilo Fernando, Mr. and Mrs. Eduardo and Shirley Guarin, Feli and Linda Bacani, Mr. and Mrs. Nonong Gomez, Mrs. Olive Conanan, Dr. and Mrs. Jude and Therese Verzosa, Betty Lim, Sitang Tolentino, Agnes Dulay, Mrs. Nena Ong, Esting Flower Shop, Mrs. Milet Ocampo, Ellen Kayeng, Mrs. Irene Katibog, Mr. and Mrs. Parenchona Pamintuan,
Mr. and Mrs. Jose and Divine Tulio, Paz Roque, Mr. and Mrs. Ray Malyari, Kay Suliman, Josefa and Vic Garcia, Elsa Nukup, BJ and Bang Valenton, Ruel Panlilio, Millie and Riza Trinidad, Ray and Carla Almenanza, Melba Basilio, Riza Tolentino, Olimpio Macabali, Edgar Josie Dolosa, Socorro Canda, Sister Filomena Tamayo, Mr. and Mrs. Johnny and Alma Dofredo, Martha Dizon, Ricky Sionco, Romeo Miranda, Villamor Tolentino, Gaudencio Natividad, Alex UC, Baby Baluyot, Mr. and Mrs. Aida Ponyo, Mr. and Mrs. Roland Vitug, Wilma Morales, Mrs. Helen Minchola, Mrs. Net Alquero, Rosita Soto, Perla Gumin, Sonia Sikat, Servedi Day Choir, Marco Fernando Nang, Lilia Borromeo, Ruel and Almira Alfonso, Lydia and Abel Canlas, JC Costudio, Susan Vitug, Andrea Marie Escudero, Mrs. Zenny Maliwat, Sister Clara Supan, Mr. Joseph Lorenzo, Rolando and G. Mateo, Jennifer Dizon, Nitzeron, Jenny and Darwin Cunanan, Mayor and Mrs. Teddy Tumang, Engineer Jess Punzalan, Lito and Bethrel Bautista, Pantig and Galing family, Mr. and Mrs. Matt and Feli Pineda, Myla and Bong Manalese, Gina Capulong, Lilian and Ray Antonio, Sonia and Des Villanueva, Pines and Willie Lagman, Monica and Ludi Tumang, Delia and Virgilio Olita, Julian Almirol, Arlene Balbena, Iver Mata, Isabel and Boy Antero, Evelina Escudero, May Enriquez, Susana Macapagal, Angela Canlas, Angelica Punzalan, Mr. and Dr. Lizelle Alcoy, Marie Therese Ong Chua, Carmelita Ginto, Anita Mazon, Gloria Galang Hills, Evelyn Lumba, Mr. and Mrs. Wilson and Karen Isidro, Leonie David, Arbe Diomedes, Hilario, Jess Bondok, Elise Rosel Di Maunahan, Mrs. Aurora Datu, Mr. and Mrs. Sustino and Rose Fabian, Marlon Anisete, Jerry and Kathy Mendoza, Mr. and Mrs. Gilbert and Monette Sanchez, Mr. and Mrs. Theodoro Sampang, Mr. and Mrs. Emmer and Corazon Barrera, Nancy Solomo, Dr. Anne de la Paz, Mrs. Romana Reyes, Kristen Joy Capulong, Mylene Manalese, Janine Tandang, Susan Dico, Edna Castillo, Malu and Grace Mendoza, Jones Gatchalian, Roland Celis, Alice Reyes, Jojo and Dang Predezuela, Eddie and Thelma Manga, Maria Luz Sargento, Benedict and Tess Flores. Special intentions and good health of the family of Josephine Macabali, Joy Camacho, Yona Tolentino, Luisa Maniago, Presita Polino, Lita and Conching Chua, Dr. Imelda David, Zon Malyari, Maricel and Al Manalo, Marlon Tayag, Aida Dizon, R.C. Borja, Irene Ginto, Paula Llanes, Welma Conching and Agnes Bulaksao, Remedios Nakpil, Hil Gozo, Mr. and Mrs. Carding and Flor Cunanan, Alma Paraz Felpabustan, Lucia Mercado, Mrs. Connie Giang, Nestor Hipolito, Nilo Nukup, Pet Santos, Lor Inventor, Aurea Yap, Rene Co, Dr. Belen Gonzalez, Ding Malyari, Dr. Carmelita Torno, Maria Uy, Ignacio Family, Abel Manahan, Loida Roselian Dicho, Alice Santiago, Bid Marquez, Adel Rivera, Judge Pedro Sunga, Oblates of Saint Benedict, Tita Sadsad, Kay Lazaro, Felicita Sampang, Monette Gutierrez, Ellen Panlilio, Maria Ginto, Dr. Irene Velasco, Claudette Passion, Milagros Nakpil, Ruben Tongul, Mrs. Rose Santos, Dr. Auxilita Galang, Let Bansil, Hasmin Cabral, Edna Malonzo Pangilinan, Lloyd and Mirna Tamanaha, Linda Lay Estrella, Eliz Rosil de Manahan, Net Bonus, Zenaida Polino, Therese Capati, Nilda Bravo, Eduardo Manalo, Boyet Malyari, Remedios Nakpil, Geraldine Crisostomo, Lito and Carmen Lazaro, Mr. and Mrs. Tony and Mila Loria, Asuncion Yabut, Jane Sadie, Benedict Vitug, and P.Y. Yutuk, and for all our benefactors. Guidance of the Holy Spirit of Isa Tolentino, Ian and Eileen Tolentino, and Eres Dolosa.
to pass the bar exam of Jericho Studio, successful U.S. Embassy interview of Mary Rose Marasigan, safe travel of Therese Tolentino, birthday Thanksgiving of Sister Mary Madeline del Rosario OSB, Eduardo Guarin, Elizabeth Isep, speedy recovery and healing of Nukup, Salvacion Gomez, Donny Sun, Mrs. Lita Dumlao, Father Bid Ichanova, Diosdado Martin Salgado, Pipito Conanan, Paz Sarmiento, Ronald Manalastas, Miguel Gonzalez, Josefina Sabordonido, and Isidore Dagli. For the souls of Gerardo, Belen, Felicidad, Nenita, Pedro, Regina, Victorina, Vicente, Filomena, Carlos, Shilohia, Balbiano, Leona, Antonio, Maxima, Adolfo, Benigno, Petrona, Cipriano, Teresita Santos Sr., Zoraida, Ignacio, Mercedes, Mother Agnes, Sister Scholastica, Sister Benedict, Sister Thelma, Sister Rosary, Father Larry, Father Maramba, Monsignor Tans, Natividad, Alex, Eloisa Ging, Loreto, Emeline, Candido, Maximiano, Marciana, Ludwig, June, Leonardo, Natividad, Bernabe, Erlinda, Ricardo, Margarita, Priscilla, Nesita, Abelardo, Efren, Ireneo, Leoncio, Juana, Proceso, Simeona, Eulolia, Adel, Victoria, Abelardo, Reynaldo, Bianca Frances, Edelberto, Ireneo, Oliva, Zenaida, Oscar, Clarita, Diosdado, Efehinia, Raymond, Marcelina, Susimo, Henry, Consolacion, Ben, Juliet, Victor, Wilfredo, Rosalio Jr., and also for the souls in purgatory. Maya pat magrasya nga bakpo kay kayungan. Kaniti pong kikatang kapag masusyan pakyabetala, karing kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat, Jose Pepe Hison, Christian Rona Gomez, Ben's Catering and Event Styling Services. Birthday Thanksgiving Daddy, Father Nolasco Fernandez, Adrian Tapnyo, Nika Francisco. Healing Father Lord Christopher Beltran, Conchita Guanzon, Norma Kiambao. Speedy Recovery, Dani Pagobo, Myra Paras, Mario Supan, Mariber Kayanan and Family, Bel Trinidad at Domingo Gosun. Successful Operation, Encar Tolosa. Special Intention, Merily Manalang and Family. Antimuring din sa Blang Kaladwaking Purgatorio at ding Kaladwada di Domingo Senior, Lolita, Nestor, Saturnina, Sabas, Fernando, Eupemia, Mark Kevin, Priscilla, Ronnie, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Cesar, Emiliano Sr., Valeriana, Severino, Catalina, Librado at Aleli. Inkikatampong kapag masusyan ngeni, panimunan ng Reverend Father Christopher De Leon. Pari, alena hari, bansang iniwi, taong mepili, kayang kewani, usal na ningyatu, pagkaya muna, na napapatuto. King kayang daya, mewos melinis, king kasalanan at saglang dungis. Salaning yato at kayang asin, yaing kayaw sa yaing di. Alena pari,
sana ningyatu ang kayang Anting metong abalayan ng Diyos, makatipon tamo kinagyuning iba at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nang sasalangi kayo king isa namang pibale-bale nga na ning Ginu, ibiyayo yung pamamugi ning kapayapan. Ing kapayapan ning Ginu, mantabe kay kayungan. At kekan timurin. Kaluguran kong kapatad, pauli ning eta may bisang may kipagkasundo ka ring aliwa, mit mong kababantamong manyawad kapatawaran king iba at ang atsubanwa, amamatol agpang king atsuking kakatang puso, at agpang karing bage kikislap. Ginu, iki makikaburian ing munay Ehipto, Iyose, banaligtas ning kayang pamilya king kamatayan, Ginu pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginu, ikay mitubod ka ring apostol, banipanaralda king pamagari ng Diyos, malapit na, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginu, iking karelang talapamatula, king pamaglakbera, Ginu pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutupakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, para tita sana manatili king tapat na pamakiagum kayo, hangga kinidala na katamo kimbiye alananga. Amen. Kaya king Diyos, king kakatas-katasan, at kinyatong kapayapan, aring taong kayang kaluguran. Kaya king Diyos, king kakatas-katasan, at kinyatong kapayapan, aring taong kayang kaluguran. Diyos sa rining banwa, Diyos ipang mayupaya, upulyan dakat parangalan, haligayan dakat sasamban, upulyan dakat parangalan, haligayan dakat sasamban. Diyos sa rining banwa, Diyos ipang mayupaya, upulyan dakat parangalan, haligayan dakat sasamban, upulyan dakat parangalan, haligayan dakat sasamban. Ligaya king Diyos, sing kakatas-katasan, at pinyatong kapayapan, karing taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, sing kakatas-katasan, at pinyatong kapayapan, karing taong kayang kaluguran. At pinyatong kapayapan, karing taong kayang kaluguran. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kabang patnubayan na kening kekang Espiritu, ing malugod mong pamaningat kakabus na kami, king kekang pakalulu, kesa nakakawanian, at pakiramdaman mo ring sablang mamahus keka. Pasiknangan mo't kambilan king kekang ganaka, ing kasalpantayanan ding hanggang maniwala keka. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibiyet magari kambemot ng banal na Espiritu, metong mo kimpanga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ng Ginoo.
Pamamasang iba't king libro ning Henesis. Lepita ning Huda Yose at ngana keya. Kagalang-galang a gobernador. Bustan niyo pong magsalita ko at eyo ko sana kakamwanan. Para kanako ang tinakong ari kaya kanako. Kiten niyo kami nung atin kepang tatang o kaya kapatad. Peki bat mi king atin kepang tatang. Meki ketwane at atin kepang wali ami bayit inyang matwane itatang mi. At ing wali mi, yana mong mabye ring anak ng imana at tutuneng kaluguran tatang mi. Ita namang metong ming kapatad metene. Kanita ngayok ke kami. Itukiye ing bunso kanako bangkeng akit. Nungeye ituki ing bunso, eyo na ako malyaring akayarapang pasibayo. Inyang belikan miyay tatang mi, belita mi kaya ing sinabi yu. Inyang inutusan na kaming saling pasibayong pamangan. Sinabi mi king enake malyaring sali, nung emiya kayabe ing wali mi, uling era kayo akayara pasibayo, nung sakaling emiya kayabe ing bunsuming kapatad. Kanita sinabi ng tatang mi kaya kami, balo yung adwala ring bait ng anak alalaki ning imarang Irakel, at ing metong likwana ko, at marahil piglapak det pengan ding mabangis a animal, uling manibat kanita, eko ne ikit. Nung sakaling idayuye pa kanako ing mitagan, at nung sakaling ating malyari keya, mate kong tatangis, busal ning kakong ketuan. Ena na ayagwantang ose ing sarili ng panandaman arapan ding keyang alipan. Inya pe palakwana la. At inyang ilanamu, pe pakilala yayose karing kapatad na. Menangis siyang masikan. Dimdam day tiring tao Ehipto at miras ng balita palasyo ning hari. Nga nang ose karing kapatad na. Ako Yose, mabiyaya pa itatang, ako ing kapatad yung Yose, api sa liyu Ehipto. Eyo na sana ikakalungkot o sisisyan ing sarili yu. Ulining pisaliyo ko keti. Kaburyaning Diyos, ing muna kong miras keti. Ban aligtas da kayo, king kamatayan. Amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Eyo sa kakalingwan ding mala, akeyang depatan. Eyula sa kakalingwan ding mala akeyang depatan. Inyang peparatang na ing danop king labuad ay ito, sinira na ing sablang apanganda. Dapot tinubod na yung makauna karelay Yose, anting alipan pisalire. Eyula sa kakalingwan ding mala akeyang depatan. Teni kaladala ring bitis na at pati na ing keyang batal, ang gaking ing keyang amano mi paltutu. Ing pepa tutuke ya ing amano ning Gino. Eyula sa kakalingwan ding mala akeyang depatan. Kanita ing ari ning Ehipto, pepa bulos ne. Ing Panginoon ding bansa, timawane. At penibalan ne, king keyang pibale-bale. At talapangasiwa, king sabla ng bandi. Eyula sa kakalingwan ding mala akeyang depatan. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah.
kulang aintindyan ding kekang kautusan, at ding dapat mong pagmumulalan, kakung pibole-bolayan. Hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah. Ingginuman tabaya kaya kayo. At kekan timurin. Pamamasa kimaya pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Jesus nga na karing kayang alagad, kim pamaglakad diyo, ipanaraliyo, kim pamagari ng Diyos, malapit na. Pakayapan nyo lang rin masakit, pasublian nyo lang miye ring mete, pakayapan nyo lang ring leproswan, panabi nyo lang ring demonyo, alang bayad yung tinggap, inya alang bayad yun namang ipagkalob. Eko bitas ang magdalang ginto, pilak, o tanso karing bulsayo. Kim pamaglakad yu, kayo naman magdalang supot pagpalimus ni imalan a panaliliyo, king kayong susulod ni sandalias o tukod. Uli mangay tuliran niyang tanggap, ing talapagobra king kailangan na. Kaysa na pa mang balen o baryong dasa niyo, lumawi ko metong abisang tanggap kayo, at karin ko makipanuknangan, kabangatyo ko king lugar layta. Nang sasalangi ko kaysa namang pibale-bale, ibiyayo impamamuge ning kapayapan. Nung di manuknangan king pibale-bale ay ita, tanggapan da kayo, bustan yung manatili karela ing kapayapan. Dapot, nung era ko tanggapan, ibawi yung kekong pamamuge. At nung ating bale o balen ay tanggap ke kayo, lakwan niye ing lugar layta, at ipagpagyo ing alikabok karing bitisyo. Ing katutuan sasabihan ko ke kayo, kingaldo ning pamanukom lalong mabayat ing parusang miras karing tao king lugar layta, kesa king miras karing tao Sodoma at Gomora. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Mayapayabak po kaya kayungan. Maya payabak po among. King kakatamong pumbiye sa biyanda, imbiye tamo metong yang biye pamaglakbe. Life is a pilgrimage or life is a journey. At kapag ka pinag-uusapan ng buhay bilang isang paglalakbay, meron kang mga kailangan gawin. Meron kang mga iba't ibang steps na dapat tandaan. Nang sa ganon, sa iyong paglalakbay, makakapunta ka sa iyong patutunguhan. At bilang paalala ng buhay ay isang paglalakbay, kailangan tandaan tatlong bagay. 1, travel light. Kapag ka sinabing travel light, dapat sakto lang. Kapag sinabing travel light, kung ano lang yung kailangan mo, siyang bit-bit mo. Kasi kapag sumobra yan, iisipin mo kung saan mo siya ilalagay. Ikalawa, kapag sinabi ang buhay isang paglalakbay, pagkatapos mong tandaan na you need to travel light, second, you need to remember your purpose or goal in your journey. Travel light, then remember your goal. Kasi your goal will keep you going. And thirdly, sa kahit anong paglalakbay, kapag napagod ka, pwede namang magpahinga. At kapag ka sinabing magpahinga, pwede kang tumigil. Basta tatandaan, ang iyong pagpapahinga, ang iyong pagtigil, hindi palatandaan o di dahilan para sumuko. Mga minamahal kong bayan ng Diyos, sa ating ebanghelyong nabasa para sa araw na ito, yan din ang paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad. 1, they need to travel light. Ang sabi ni Jesus, basta kung ano lang yung kailangan siyang dalhin.
No extra. Ikalawa, you need to remember your goal. Ano ang goal na pinaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad? Sa lahat ng pupuntahan nila, ibibigay nila ang kapayapaan. Ikalawa, papagalingin ang mga tao sa kanilang iba't ibang karamdaman at natatanging pagpapagaling, paggalingin ang mga inaalipin ng demonyo. Dahil sa pagpapagaling sa mga inaalipin ng demonyo, talagang doon mo may papakita ng kapayapaan na buhat sa Diyos siyang iyong pinagkaloob. Kasi ang nakakalimot, binigyan mo ng paalala. Sa kinalimutan, pinaalala mo ang Diyos. At ikatlo, yung the sense of remembering your goal. Pilit na pinapaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad, tinanggap niyong walang bayad, kaya kailangan ipagkaloob na walang hinihintay na kapalit. If you're worried about what you need, everything will be provided for. Dahil sa bandang huli ng Ebanghelyo, sabi niya ganyan, ibibigay anumang pangangailangan mo. Kaya mga minamahal kong bayan ng Diyos, sa araw na ito, habang ginugunita natin ang ikapitong araw ng ating paghanda para sa nalalapit na kapistahan ni Saint Benedict, yan din naman ang kailangan nating alalahanin. Unang alalahanin, ang ating buhay ay isang buhay ng paglalakbay. Kaya you need to travel light. And when we say we need to travel light, dapat tinatanggal natin lahat ng makakasambagal, lahat ng makakapigil at magpapabagal ng ating paglalakbay. Ano yon? Sama ng loob. Diba sa Kapampangan, ang tawag natin dyan, sukal loob. Tandaan, kapag sinabing sukal, ang tawag natin doon sa Tagalog, basura. Ang basura, tinatapon, di tinatago. Ikalawa, pwede natin sabihin na magpapabagal sa ating paglalakbay ay yung mga iba't ibang what-ifs na meron tayo. Nandun ka na nga, iba pa iisipin mo. Nagpapatuloy ka na nga, pilit ka pang nagpapatanikala, nagpapatali sa mga kaisipang what-ifs. Kung ginawa ko sana ito, ginawa ko yon, sana mas okay siya. Remember, in our journey, you need to focus on what is at the moment. What is in the present. Because the present will help you understand your past and will keep you moving towards the future. Ikalawa, kapag sinabing mga paalala na kailangan tandaan sa buhay natin bilang isang tao, anumang labis hindi kailangan. God will provide for all that we need. All we need to have is a contented heart. Konte, simple, pero wag mong sasabihing wala. Dahil sa simple, sa konte, naroroon ang Diyos. Doon niya pinapakita sa iyo ang pinakamahalaga sa buhay. At bilang panghuli, laging tatandaan, sa paglalakbay, kailangan mong tandaan na you need to travel light, you need to remember the different guidelines coming from God, and lastly, kapag ka napagod, pwedeng magpahinga. Pahinga, hindi susuko. Pahinga, titigil, pero magpapatuloy. At ano yung mga dahilan para tayo magpahinga panandalian? Yun yung mga karanasan na nakakapagod ng gusto. Mga karanasan na tila ba nagsasabi sa'yo, wala nang pag-asa magpatuloy. Kapag ka ganon, you need to stop and pray. Stop and pray. And be recharged with the presence of God. After that, you continue your journey. Kaya sa ating pagpapatuloy sa banal na Eucharistia, sa pamamagitan at tulong din
ng mga panalangin ni San Benito, yan ang hingin natin bilang grasyang kaloob ng Diyos. Na sa ating paglalakbay dito sa mundo, sana mapanatili natin ang kaisipan na ang Diyos laging naririyan kasama natin. He will provide for all that we need. He will guide us along the way. And lastly, He will always be there journeying with us, because His guiding presence will always make us through. At bilang panghuli po, di ba, kung napapansin po ninyo, sa mga nakaraang panahon, nauuso yung pagsusot ng Benedictine medal. At sabi nila, kapag ka may suot ka daw ng Benedictine medal, para bang ginagabayan ka nga naman talaga ng Diyos sa tulong ni San Benito. At isang natatanging hindi ko po makakalimutan sa pagsusuot ng Benedictine medal, ang mga evil spirits, tinataboy niya. Sana, sa tuwing may suot tayong Benedictine medal, hindi lang evil spirits mataboy nito. Sana mataboy nito lahat ng kaisipan na pipigil sa ating paglalakbay. Sana mapigil din nito, matanggal nito ang mga kaisipan na magpapabigat sa ating paglalakbay. Ang mga ayaw nating patawarin, mapatawad din sana natin. At bilang panghuli, sa pamamagitan ng pagsusuot ng Benedictine medal, sana ipaalala nito sa atin na ang Diyos siyang lagi nating kasama. Si Saint Benedict kasama din natin para tayo'y ipagdasal, ilapit sa Kanya ng husto. At bilang panghuli po, sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, sabi ganyan, lahat ng paglalakbay darating sa kanyang hangganan. At hopefully, at the end of our journey, we will meet God. And as we meet Him face to face, we can say, you know, I felt your presence during my low moments in life. You know, I felt your abiding presence being with me, journeying along the way. And not because I saw you today, that means I'm only grateful for today. Because in every day of my journey on earth, and even approaching this end, I constantly thank you, God, because you are there always with me. Amen. Kapatad, manalangin taking iba, banketo king kakatang obrang espiritual ketiking yatu, ato kiyan tala rin kayang panabilin, misane king banal na kakaluluan, eta malilingas-ngas karing material abage, nune bagkus, ibilita mo ing kakatang pansin king pamanyuyo king Diyos, at karing paratang tao, at king kaligtasan. Ngatamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king Santa Iglesia, nasa pamitnan ingkayang pansin, karing dakal abage material, a kailangan ng ingatan. Nune ibili na iti king tunay ng katungkulan, miligtas karing sablang tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing pamuntok ning balen, maging malaya lasanang mibili king sablarang sikanan, at pansin, king kapayapan at kaligtasan daring karelang sasakupan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing kayanakan, maging maingat lasana karing taong karelang pakyabayan. Dapot mga lingwan mamatad sala karing atsuking karalumduman. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangang makatipon keti, ding taong akakayabe taking obra,
at king libangan, ela sa maging temptasyon kaya katamo. Eta sa milalako masabal mimingat king tukso at pamikasala, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo, ing panalangin mi. Ngeni po adwan taming sarilitang kapagnasan. Ginoo, para timisan ng atok yaning kaya kang panabilin, king pamagobrami, para king kaya kang kayarian, at ang timurin maging maingat kaya sana king taong pakyabayan mi. Makanyan man Ginoo, kesa magkulang lilingap karingat king dewakan, banketa abalik mila king kaya kang kayarian. Itiyadwan mi kapamilata na mo ring Jesucristong Ginoo mi. Amen. Deta pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Ikanta tayong dalit kin pa magsadya ka rin ay. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap iya arapan ng Diyos, simpang lubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo, ting daon karinggamat mo. Ki kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamo yung kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, ingapining kaya kang Espiritu, ape palablab ka rin puso ring alagad ng Kristo, king tetagan at lugod. Papagbanalane, sana iting sakripisyong daraon mi keka, itiyadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo, At kaya timuri. yat nayo rin pusoyo. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ipasalamatan da kang parati at numan ka rin o iba, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Tinatag may iglesia mo babo ring apostol, bantala ka diamit mong tetagan, kapilan man ang tintanda ning alanangga mong kabanalan katiking yato, at ang ting mabiya ebanghelyo para ka rin balugbog ding sablang tao.
Kambeni nga lang kupas sa lugod, daralit mi nga lang patlod mong kapurian. Layon makiabe kami karin sablang koro ring anghel karin banwa, king dalit dang tagumpe at ngamingan magkanta. Banal, banal lingid mo, Diyos sa mayupaya. Mitnuing banwa, mitnuing yatu, ikekaligaya. Hosana, Hosana, kingkakatasan. Hosana, Hosana, ikakatasan. Man-man, yaing daratan, kinagyuning Ginoo. Man-man, yaing daratan, kinagyuning Ginoo. Hosana, Hosana, ikakatasan. Hosana, Hosana, ikakatasan. Ikakatasan. Tunekapin banal o ipa, ikaim panibatanis sablang kabanalan. Uli nito, pagparalampumi, pabanalan mo sa rating ayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Kristo. Pamidaun kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape at pepasalamat iya keka. Piraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan at kananye, itiyen ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kinuha na yung kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka, at binyening kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao. Banketo, may patawaran na rin kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o iba, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi kaya kay ting tinapin ng biyat ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing peparyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kay kami nga sanang mi sulusulo, king katawan at dayang Kristo,
tipunan na kami ang ting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oy ba, in Santa Iglesia mong makalaganap ki meto yato, ban mi ganap yaking lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, i Florentino kaya kaming Obispo, i Pasiano kaya kaming Obispo Emerito, ning sablang Obispo, Pari, Ampon, Diakono. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepainawan at manenay subling me, ading sablang mayang unabie, tanggapan mo sana kimaligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alananga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose kayang esposo, kayabe ring apostolat ng sablang santo, Santa Monica, Santa Domingo, at San Benito, at tinupad king malmong kaburian king kayakaba ning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at keya, ibang mayupayang tutu, kagom ning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngeni manalangin tamo mit mong kapanaligan at lugod king ipa, karing manong tiro na kakatamo ning Ginoo. Ikabus mo kami, o Ginoo, king sabla marok, malugod mo pagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopan ning kekang pakalulu, parati kami kabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang na Jesucristo ang kaya kaming talapangabos. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan ning kaya kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan mo ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapan ning Ginoo, mantabe sa kapilanman kaya kayo.
at kekan timurin. Ipakitangin ni mikakametong tamo king kapayapan. Cordero ning Diyos, ang nilalako, kasalanan niyatu. Pagkaluluwan mo kami. Cordero ning Diyos, ang nilalako, kasalanan niyatu. Pagkaluluwan mo kami. Cordero ning Diyos, ang nilalako, kasalanan niyatu. Ipirmo ke kami, ing kapayapan. Ipirmo ke kami, ing kapayapan. Ing kapayapan. Ipirmo ke kami, ing kapayapan. Ing kapayapan. Nyoing kordero ning Diyos, niyo'y milalakok king kasalanan ning yatu, mapaladla rin may yaus king apunan ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat ikasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Ratang pamitipon, kaya magsasaga, ito na yun, pati nakipate, ng wakok ng ansa. Isang Diyos pusang tamo, ang nasa lukaling inutong at pamikalutong, karing at tuyain Diyos ang alugod, lukaling inutong at pamikalutong. Siklaw tamo po. Panalangin kang San Jose, itamungan po. Bapu talalingap ning talapagligtas. Esposo ning nuwa na Birhen Maria. Kaya kaing Diyos, penibalane ing anak ng bugtong. Kaya kay Maria, binili na yung kapanaligana. Kambe mo'y Kristo, mi katawan niyang tao. Nuwan na San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang igpa. At tayran mo kami, king daklat ning bie. Aduan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ampon sikanan pilubluban. At ipanlualo mo kami, karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19, itamungan po. O mapamakalulu, ampon mapagmalasakit ay pami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan ke kami at may kamatena karing dakal ataw. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod at yatsyat me ke kami ing makawulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi at palusukan mo ing masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mila ring perapun ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti makasalikot, at bukod mong para king kapakanan ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya king bansami. Ipanalangin mila ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding saritira, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo nabi. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong. Mikabyos kami nga lang kasasagkulan,
kaniting krisis. Layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin San mo Lorenzo Ruiz, kami. Ipanalangin San mo kami. Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Benito, Ipanalangin mo. San Agustin, Ipanalangin Patulunan mo ming Santa Monica. kami. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malugod, kapamilatan na niting Eucharistia, itubod may ng Espiritu ng Pentecoste, karing kaya kaming puso, ban papanatilian na kami kinlugod mo. Tiyadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ngani po, gampanan tayong pamamindisyon, karang Benedictine Medal. Our help is in the name of the Lord, O made heaven and earth. in the name of God, the Father Almighty, who made heaven and earth, the seas and all that is in them. I exercise His medals, oil, against the power and attacks of the evil one. May all who use these medals devoutly be blessed with health of soul and body. In the name of the Father Almighty, of His Son, Jesus Christ our Lord, and of the Holy Spirit, the Paraclete, in the love of the same Lord Jesus Christ, who will come on the last day to judge the living and the dead, and the world by fire. Let us pray. Almighty God, the boundless source of all good things, we humbly ask that, through the intercession of Saint Benedict, you pour out your blessings upon these medals and oils. May those who use them devoutly and earnestly strive to perform good works be blessed by you with health of soul and body, the grace of a holy life, and remission of temporal punishment due to sin. May they also, with the help of a merciful love, resist the temptations of the evil one and strive to exercise true charity and justice toward all, so that one day they may appear sinless and holy in your sight. This we ask through Christ our Lord. Amen. Ingginuman tabaya kaya kayo, At kaya timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya, ingib pa, ating anak, ating Espiritu Santo, Amen. imisa mi daw ne ume kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos. Tribute, bring thy saintly life and glory. May the saints, with 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 the saints,
kumusta na kayo? Palagi ko pong kayabe king panalangin ko. Mekat, dakad mo po ring sasengsing kaya katamo. Uli na niting daranasan tangin ng pandemic. Dingmila ko kabyayan o kapanintunan mga man Nebawa City. Ding may ulila at may sakit na king COVID-19. Ding aliwa baka mainit na lo. At mabubuisit uling nila makalwalwal. Panalangin ko pinpuing sana akabisan tayo ng pare-pareho ing negatibong epekto ng iti king kakatang pangkalahatan na kalusugan king pamikakatawan man o king mental at spiritual well-being tamo. Ipagtapat ko po kay kayo kaya bing pisangban karing mituran financially kaniting pandemic. At pagkalungkutan ko pong pagtapat kay kayo, kinging parokya tamo, kabilang niya kareting mituran. Kareta pong first 9 months ko kaya king parokya, waling bintang ko kaya ni May 22, 2019. From June 2019 to February 2020, ikwata mo pong meka likum o meka save ditak. Pero inya pong makbunging pandemya, ditak-ditak, magigisan at may gisan na po rin. Kasi naman po, isusundin kaya katang gastusin. Yung pasweldo tamo, yung pangamay kuryente, pondanong, yung maintenance tamo, yung aliwa pa pong programa nga dapat tantos-tusan. Siyempre po may bawas na resisin ba, at may lako tamo rentals, kareng king hall, ang po pa king mortuary, niya makanyan pong nanapin, may langining kaya katang kabaning tipan. Uli na niti, din po nga bego kay Finance Council ay happy balak ni yung gawang programa bang so pantaya po yung kaya katang parokya. At ini pong programa ngayon dinamihan titulong Sao King Parokya ng Santa Monica Kayadwangan Daka. Iti pong programa nasa na yung makali kong pondo para panustos ka rin sa blang pamangailangan ng parokya tamo. Makanano kayong makapakyabe? Lapitan nyo lamang po rin abe ko kayong Parish Finance Council bahan makapagpalista kayo. At atinanda kayong karagdagan informasyon dikil kaniti. O kaya iskan yung code king baba. Sa asan ko po, kaya kayong taus-pusong pamakyadwangan kaniti. At mananasana ang ginong Diyos, ang mayupaya, yan ang balang mablas, king kaya panyod gana ka. Ini po yung kaya kayong talasuyo, among nga rin sarano. At bendisyonan na kayo ng Diyos, ang mayupayan ko to. Ingig pa, ang poning anak, ang poning Banal Espiritu. Amen.